ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони канали Саудо ТВ. имрӯз 28 феврали соли 2025 омадани моҳи шарифи Рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад. ҳамватонин азиз, шумо дар канали Саудо ТВ қарор доред. пешакӣ барои реклама муроҷиат бикунед. шумо дорои замин, мошин, хона, квартира ягон техника аппарат дошта бошед, дар WhatsApp суратоша ҳамроҳи маълумотошу видеошро икунед, наворои байна реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда нархомон аз 55,000 сомонӣ ва квартироша аз 90,000 сом сар мешавад. ирӯза наворда ҳастай аз ноҳияи Восе, аз ноҳияи Фархор, аз ноҳияи Хуросон, аз ноҳияи Ёвон, аз ноҳияи Данғара хонаҳо дорем. аз шаҳри Душанбе, хуб, аз шаҳри Хуҷанд, аз шаҳри Ҳисор, аз ноҳияи Ёвон ва дигар нуқтаҳои Торкистон навор дорем. тамошо кунед. фақат ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ навори мо дар лайкҳо рамонед, дар канали мо подписатсия кунед. ман навора сар мекунам. дӯстони азиз, ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Торкистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону Бухтару Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Торкистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Якай Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Торкистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. хоб дӯстони яка мега Саудо ТВ, ма видеоҳои тра бисёр тамошо мекардам. ужемада канали та неинтерес нишид. барои чӣ? барое ки ганда қимат хонаҳора мондесай. та ақл дорӣ? ба суми мондагӣ арзанда набоша, намон, ждат кун, соз биромад, баъд видео кун. мақсад бимон. бародар азиз, ҳамин нафаре ки нависонди, вақте ки ма да соҳибмулк роҳӣ мекунад, мо да ҳаққи хизматрасонӣ метиҳам. мо реклама мекунем, фурӯшта мегузорем. баъдан мо чизе ки ёфтем, соҳибмулк чӣ нархе мона ҳамонро мемонем. хонае ки 500,000 мо 200,000 монда наметонем гохӣ. И мега ассалому алайкум бародари азиз. мо да комната квартира иҷора аз 9 километр барои 2 студент арзонтар боша беҳтар мешавад. касе дора занг монзанен. илтимос рақамҳои WhatsApp мо 0981. нафароне ки аз территорияи 9 километр иҷора аренда комнат квартира дорен, инами шахсият да муроҷиат кунен. дута студентай мақсад лозимшон шидагиай дар коршонай кадомитон дорен арзонтар боша бохубай, ина марамат дар WhatsApp шо нависен, зиндагӣ мекунанд. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшии имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастае ки дуҳуҷрага. дӯстони азиз, анаи хона масоҳати заминаш 8 сотихай ва хона бошад дар ноҳияи Фархор қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад. 8 сотих замин. хонаҳо дар сурат ҳастай, об ва свет ҳастай мега, документошам ҳастай. лави раҳ ба раён наздикай, ай ду тараф роҳ дора. метонен ду кас бигирен, агар мақсад тақсим кунен мешавад. ай ду тараф мақсад барои дарвоза мондан роҳ дора. касе ки мехара ина марамад беҳтарин шанс. ҷои зурай ҷои хубай мега. хоб нархша мега ки 225,000 сомонӣ. 8 сотих 225,000. фикр мекунем ки ду кас бигирен, 4 сотихи тақсим кунен, бо мешава зиндагӣ дӯстона. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. наворора дӯстон бо диққат тамошо кунед, адресора гӯш кунед ки Саудо ТВ чӣ мега. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастае ки дар ноҳияи Данғара, маҳаллаи 16-уми Қуруқсоида қарор дорад. анаи хона боша 3 ҳуҷрага, масоҳати 8 сотих замин. хона баракай фурӯшӣ дар Данғара, маҳаллаи 16-уми Қуруқсой. 3 хона, 2 таш тайёрай, 1 таш беремонтай. 8 сотих замин дора. об свеж, светаш ҳамаш гузарондагӣ. мактабшам сохтумонош сар шид.
айданғара да 3 километр мақсад дуртар. Документош қарор сертификат дора. фавран саудош мекунем бо нархи 115,000 сомонӣ. бача 115,000 кардан нигоҳ кунем. фақат дӯстон азиз далчи тамошо кардан кунем. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар ноҳияи Хуросон анаи хона ҳам арзонакай. срочно сумушон дар корай. ноҳияи Хуросон деҳаи Чиқилакда қарор дорад дӯстон азиз. об све дора мега. баня калидори дарона дора. мактабаш мега аз хона то мактаб 1 километр роҳ масофа дорад. масҷид магазиниш қарибакай. алиша мешава ба мошин ва ба молҳол боша. алиши вариант ҳам дорем. ихел агар касоне ки харидори серьёзни ҳастен дар WhatsApp он нависонен. нархша мегем ки 76,000 сомонӣ. абача дар 76,000 сомон ҳамин хонара метавонен бихарен дӯстон. ина марамад шанси беҳтарина аз даст натен. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. ҳастаи мардуми ёвон ҳамиҷа ҳастен. мардуми сарбаланди ёвон нигоҳ кунед ака. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастае ки дорои 3 ҳуҷра ва масоҳати 5 сотиқ замин ва деҳаи обод. мардуми маҳалла ҳама зиндагӣ доранд. ноҳияи ёвон ҷамоати Гулсараи Юсуповада қарор дорад дӯстон азиз. WhatsApp шуно мемонем занг мезанед мехаренш. фурӯши срочна ҳавлии бароҳат дар ҷои Олиҷаноб қарор дора мега. мақсад беҳтарин ҷоҳай. хоб хона дар деҳаи Саркамиши пости гаӣ мега. назди мақсад бароҳи асосӣ ва мактаб наздикай. нархша 335,000 сомонӣ мега. адресоша дӯстон ази хонаҳотон роҳӣ карден. пира роҳӣ кунем беҳтарин мешавад. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. ана хона дар ноҳияи Восеяи хона тамошо кунед ака. бачака Восеи лайкора бҷиқен подписия сара фуромӯш накунен. не толка Восеи любой ҷо мақсад. мегзарем ба хонаи навбатӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастае ки 5 комната масоҳати 30 сотиқ заминеша бача нигоҳ кунен. ҷамоати Худоё Раҷабов. деҳаи Навдеҳ Питовник мега. ноҳияи Восеи. срочна харидори аниқ боша боз марҳамат муомилаи созам карда мешавад. иборат аз 30 сотиқ замин мебошад. водопровод дорад. хоб анҷомхона оғилхона дорад. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 310,000 сомонӣ. якта занг бизанен аз уми канали Саудо ТВ салом барасонен. муспет кунен бигирен. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. адресҳои хонаҳоро дӯстон бо диққат гӯш кунед. анаи хонара бинед ака. анаи хона медонед як ҷой 55,000 сомонияй. хонаи фурӯшӣ дорои 2 ҳуҷра масоҳати 5 сотиқ замин дар шаҳри Кӯлоб дар деҳаи Шулулу қарор дорад. нархша 55,000 сомонӣ мега. муомилаи созам карда мешавад. агар харидорои серьёзи бошен дар WhatsApp-шон рақамҳои WhatsApp 0542 ҳозир занг бизанед. ба як дона сурат қабулш кардем. аднаскарни пӯшондагиай. хулас каси мехара худош боз занг бизана ҳамроҳи соҳибмулк маслиҳат бикуна. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дорои 6 комната масоҳати 7 сотиқ замин дӯстони азиз. хона дар савхози Вахши ноҳияи Вахшда қарор дорад. ҳамин ҳолат кардагӣ. хоб нигоҳ кунед даже кафелошам чинда монданд. хонаи фурӯшӣ дар савхози Вахш. документош ҳамаш мега қонуну қоидаш қатъи 100% кардагиай. масъалаи овуш водопровод ҳамаш ҳастай. потолок фигура гирифтагӣ ҳастай. хоб касе ки мехара
خانه کم ترک رسخود کردگن، مقصد خیلی دپالین تنین رسخودش کردگن، سومشون لازم پیشگه میفروشن. نرخ خانه 250,000 سومونی. معامله سوزم کرده میشه. زنگ بزنین. لایک ها قطعی پادرش کنه بچه عزیز. لایک فقط پادرش کنه. میگذاریم به هشتمین کوارتیره فروشی. این کوارتیره ببینید چه خیلی زورایی. دو کمناتای 41 متر کوادراتی. نرخش با گرینی زورایی ده. کوارتیره فروشی است که دو حجره کوارتیره در دهم اتاژ دارای 41 متر کوادراتی در شهر حصار اونیورماگدا قرار دارد. چه خیلی که میبینین ریمونتش زمانوی کردگی، فسان خوشروی زمانوی میشود. سودا باز معامله سازم کرده میشود. ریمونتی زمانوی نوی ریمونت قطعی. برای معلومات بیشتر در واتساپ شون میتونین زنگ بزنین. لایک ها رمانین دوستان عزیز، پادپیسه سکنین. چی مالو محصول دارین روی کنین در واتساپ. نواری بنده رکلام کده فروش نمیگذاریم. نرخ کوارتیره را 285,000 سومانی میگه. شما در 285,000 سومان همی کوارتیره دوستان حوزی میتونین زنگ زده بخرین. مرامت شانس از نستین اسپیت کده بگیرین. دو کمناته 41 کوادرات متر 285,000. میگذاریم با نهمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که دو حجره کوارتیره در یکم اتاژ 47 متر کوادراتی. یا کنید که ای شهری نو کوارتیره قبول کردیم. تماشا کنید ده. بلخکی پایان ناحیه شهری نو ده قرار دارد. نکی نرخشم پروستا گرین ارزانه که اکی یکده سراش نه سوم در کشتگه با هم خودی چکو میکنه سوداش میکنه. فکر میکنم بعد این نوار همی خونه جاشه سودا میشوه. فقط کسانی که میخرین همو آدمو سومی زنده دارین 167,000 سومون داشته باشین. اگر این رقم های واتساپ اخیرش 4198 حوزی زنگ بزننده برنده بخرینش بچه عزیز. خانه هاتون وقتی که روی میکنه ویدیو نواری فاسون که روی کنین یا اینکه ادرسش هم پر کده ما در روی کنین نواری باید رکلام کده فروش نمیگذاریم. میگذاریم بعد دهمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که یک حجره کوارتیره در پنجم اتاژ دارای 24 متر کوادراتی. کوارتیره در شهر دوشنبه در ناحیه سینا قرار دارد عزیز. خب ناحیه سینا گیپرازم کوچه یوسف وفا پنجم آشیانه بوده. خونه کوارتیره خودش اما دام 5 آشیانه در پنجم آشیانه قرار دارد. در پیشش میگه باغچه، مکتبی 50، مسجد، خلاص همه چیزا نزدیکیش هسته. آب سویتش دویمی هسته. نرخی کوارتیره 350,000 سومانی میگه. معامله سوزم کرده میشه. همین خانه ها به همین نرخشون ارزنده هستن یا اینکه نیستن حتما فکراتون در امو تگ کامنتر گذاشته مونین دوستان عزیز. بعدا خانه هاتون روی کردین همون نرخشون پریدوماتی سوز کنین که بعضی اور سودا نمیشه نرخشون قیمت های. میگذاریم با 11مین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که یک حجره کوارتیره. انای کوارتیره دوستان 90,000 سومون نگاه کنین. خب حالی ساختمان به انجام رسیدگی نیسته. یک حجره دارای 40 متر کوادراتی در 8 میکرورایون شهر خوجند که با نرخ 90,000 سومون فروخته میشود. واتساپ شون 1035 حوزی زنگ بزنین معقول باشه بگیرین. همین کمبو داره که کوارتیره در سوکولنی اتاژ دوستان در پدوالش قرار داره. 90,000 سومونی یک کمناته 40 متر کوادراته. خب دوستان از این چیزی که یافتیم چیزی که خویش کردن همش حرکت کردم نوار کردم دیگه چیزی نباید ویدیو کنم فقط لایک ها را بچخین. نمره ما برای رکلام کردن ماشین زمین خانه کوارتیره چیزی باشه در واتساپ روی کنین رکلام که فروش نمیگذاریم. نشاطی آدمایی که کمناتا میکوین کو خیلی ارنده کوارتیره ارنده کمناتا یا نفرایی که خانه هاتون ارنده میسپرین
бародаре ки заминшон дар кураи дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед.